Me, M.K. Imran Khan, would like to welcome all the viewers of Manipur's Dialogue. MAMI TV gi akhana tamzaba thoram Manipur Dialogue ko milek tabiriba khudima putaram nokchari madi ka kun bokchari Islam lining chatpa Muslim Islam singna prithibi sinba thungna harau tayamna its celebration malwaina Middle East country singang si pangthari makhatana its celebration gi makta India ma de to country singna hayeng celebration pangthokna bi sem chadna leinari Manipur ma de India multi ethnic communities me kun dalai ta dona minaba like India secular form of democratic country mode open maram orakanda tonga tonga communities me am minaba the community amagi magi channa kanglon the dharma gi maramda the tonga tonga kumhei sing maramda amana ama the hanna ikai khunu na bagi akoi chauba thodang ado lobina nabagi pandamda MAMI TV na Manipur Dialogue ta admak tonga tonga community sing do ba festival sing marina ba kuge thoram sing pe thamjabali so Muslim Silanau sing pangthok na bagi da shem sano le biri ba its celebration ga mari le na koi hariba its celebration sig mari le na ko khana na bagi da shem shadana thamjali ngasi Manipur Dialogue ta kuna puduna laksari ba hiramasidi its celebration and its social impact haiba hiramasida koi khana jaba matam da saruk ya bira mai da mutak ke studio da langshin biduna le biri ba tuman bagi sing adudi ikai khumna jariba Zal Lobuk Tongbam Nur Safi, Assistant Professor and Ex-Assistant Commandant ITBP, Zabataram Lokshari. Ani Suba guest election Biriba, Ikai Kunazariba, Lega Amako President Biriba, Lamian by SM Jalani, Zabataram Lokshari. Thank you. Lega Hum Suba guest election Biriba, Dr. Muhammad Ayub, Anesthesia Department, Zaniti, Dr. Busutaram Lokshari. The Mari Suba guest give him like the election Biriba, Ikai Kunazariba, Mufti Zakir Hussein, Imam. Hatta Walapati, thank you, Wali Masidi, Mamusutaram Nokshay. Hariba its celebration says Islam learning celebration now sinna, Thamachna, Ramadan month, fasting month, and object to Matunda, its celebration, Eid al-Fitr, celebration to living with the same Salon Lenary. Hariba, Eid Gimaramasida, Eid al-Fitr, Tomatumba, Eminariba community, Kudimagna, Hena Ganta Minabagi, Adumba. Tanjadu na bigda mukta ay nase hogi guest election mi ba imam da ay laksage hogi Islam haiba wahi asigi oiba nungi oiba artha se karino. Is there any specific meaning of Islam? Okay, and why the Muslims observe these Ramadan month se kagi namta maru na lobna duga hariba thasida chara henba haina akogi pangthok liba duga si hek loiba ga its celebration to bagi mpungoiba maram sing agi matang da ai laksage duna Islam habasi kaino the Ramadan mangi oiba maroiba magi significance sing se kai kaino habado mamna thamigani. Assalamu alaikum. Ahan makta da pumna makpu MAMI TV yang biri ba viewers pumna makpu pumna mak salam tawjari loina mafam masida phamiri ba guest sing pumna makpu salam tawjari. Ahan mad Islam hai basi Islam gi nun goi ba arthadi magi meaning di Islam hai di peace abdi ing tappa santi oi ba adum na dharma mabu Islam hai na ekona kadawe khangnai ekoi gi prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahaki wahi mahaki hadith adu mahanga paudamni sanaya thangama kari Islam hai basi di kana gum amma phobada aigi khut tagisu chin dagisu khong dagisu hakchang ge anybody any part amadagi awaba pidaba adugum laba dharma du Islam lining haina lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam koi prophet na takpi और अमन अखोई रमजान लाई बसी कदीगिनो हाइब मतमदा रमजान असि असेंग बगिदी रमजान सि था गे ममिंग नि अखोई मंथ था दु ममिंग रमजान कवि और हारिबा रमजान असि अखोई द सिनबिदी बा अखोई द पिबिदी बसी कदीगिनो हाइब मतमदा अखोई न था तरागा मथोय अखोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला गा था तरा मथोय अखोई लाख न रुबसी था हारिबा रमजान था 30 days न तरगा 29 न ओय बसु यावी हारिबा था सिदा अखोई गा अल्लाह गा नक्सन न यानांगाई दमक्ता अदुम लब चांस अमा पीबने हाबेदी ममांग दा चिन मयाम थिउरी नत्रगन हुरान ब थबुक कयाम तौरी नत्रगन फत्तब थबुक खोंग दगे खुद दगे हचांग गे एनी पार्ट दगे थबुक मयाम तौरुबदु अदुग हारिबा था सिदे कोकथोगा चामथोगा अखोई असि
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯉꯥꯏꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯝꯖꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ Okay, Ramadan ki mapung oiba hairagadi akoina ko all bad habits mayam se akoina break toraga masida hena amuk hanna purify toraga anda hena faba mima oiba ngamnaba ge dumba yamna maru oiba man amane habani duga hairiba tha asida mapung oina tawba thoram singa se ke no hairiba tha asida mapung oina tawba thoram si ahan bada de khoi fasting toba se khoi roza henba fasting toba se ahan bada khwai khoi priority oina khwai ni maru oina lawne aradi ki mapung bai khoi gi हानादी कोई नमाज मतलब मंगा खक सोली रमजान मनों दसु नमाज नि मतलब मंगा खतने प्रेयर तो रिसन मतलब मंगा खतने तो बतब मस्जिद कोई तरा भी है ना रकात कुन साबा हाइदी 20 रकात न साबा अदुम लबा प्रेयर म तो मसी रमजान के दमकता हेन थोइना कोइदा प्रोफेट न सिन नबिरमबा अदुम लबा लाइनिंग लाइसो नमनी और अदु तना कोई हाइदे बा था सिदा रमजान था सिदा कुरान करीम कोई होली कुरान दा الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى نهبيل من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هاري بتها سيد الله تبارك وتعالى نا قرآن كريم سيثابني مرم مدنا قرآن كريم غا هاري بتها سيد يامنا مري ليني مرم مدنا هاري بتها سيد قرآن كريم غي تلاوت هاي بدي مسيجي ريفايس هن تو مسيبو يتيامنا هن تلاوت تو هاي بيجي يكويدا دوم لبلا لينين لسونا ما يكويدا سينا يامنا زي ما مدوغا كويجي توبيا بور توبيا دبا كنا رزا سيدا چرا هنبا هبا سيدا چرا هنبا امدي كني سورغي مناكت نشين دبا نماز prayer توبا هبا سيما تاكبير دوغا كويجي سيخك نتنا أتوبا دوزا دونس يام لبيرغدي أدوبا تاكبيو هبدي مسلم سناو سنة هاري بتاس يام لونا بنينا چرا هنبا سيخكتن لا كويجي تاسيگي مروي بسنة درغنا چرا هنباگي متتا कोई ऐसे हाईवे ग्रेड तो मतलब कोई बॉडी ऑर्गन सिंगना कोई तो कि बक रॉन्ग कमिटमेंट में हम दो अम करेक्शन तो ना बगी तंजारी कमाइन करेक्शन तो बिगनी ओके नसे अम सो हाईवे को यूज सिंगेशन द सोसाइटी तो ये बनो मकान देना ड्रग साबगी ड्रग यूज की क्राइम अगेंस्ट वुमेन different types of मैम कोई illegal वे कोई सोसाइटी दा इवन मुस्लिम इसे नाउ the Bengal community da adum thokpa yawe the masiga marina na koi hariba ramadan masina kadai foba hariba community sigi miyo sing da kana ba pi ba ga heaven tam tabi hariba tha sine koi da kana ba pi ba si aduk mati kana ba pi khre ngasa haiba do mena phatta ba thabuk toram ba kisu apikpa dagi pikpa koi di somna gi koi gi kari da haga makru haina lai makru sisu amana tanzi amana tahrim amadi yamna makru da ani habidi amana katang chawba amana katang pikpa haidi pam da makru habidi allah gi rasul prophet mat pam da badum ba thabuk to makru ga gi mamna kogi makru amadi tanzim haba ohi sing sadum akoi manipuri da dum arthal translate to bi hena be wasing la amana makru haidi makru tanzi habisi makru hi yamna chawda ba haidi khayang thok ba makru habini haidi allah gi rasul na pam di pam da ba tawba tabu masina kitang yang thokjaba adu makru tahrimi haragana haikogi tawbasung ayade hena thamni be kogi haram haibado adu ga naksanaraba masibi kona bar bar haidi hanjan ikona tawbata ragadi adu haram da nong maratu nong madi madu ikona changhi gane ba hariba haram makru tahrimi haiba dumna ba makru sina okay am gaise du ka khoi sida koi rab koi tha kai gumba ramadan man se observe to ba obligatory oi ba chahi se chahi kya de kya hobno adu ga nong mada no magi numit amada kogi siga fasting tori bu yemana tawba yaba or yada basing siga keno haga kogi roza ramzan da roza hen ba jabasi adu laba mature raba ba da waragana chahi tarama gi changse sidagi roza hen ba hoda bani hadi kogi kai dharagana balik faraba nupi da su mature raba balik faraba nupi singse roza hen ba hoda bani artilis puberty stage teenage year okay nang sing compulsory oi daga adagi makha adudagi kogi roza hen basida adum laba suffer hadi long journey toba long travels toba mokogi damakta roza hen basi ngamagadi hen bajai ngamdraga de kai belaiti adagi anaba mi na basi yamna kanna nasallaba mahasi roza hen mang fasting tobagi hangona khudong chabelai taba ngamdre haibda ragadi adusu mah roza hen da bajai adagi koi miroli binupi hangon awabo gadaba madragi mahaki miroli dudas aswok ko gadaba taragadi madusu
fasting tꯧꯗꯕꯒꯤ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ fasting is not compulsory for every person ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ the women ꯁꯤꯡ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ biological issues ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ compulsion ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ compulsory ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ fasting ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ drug addicted ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ intoxicant items addicted ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ daily basis ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ fasting ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯁꯨ de-addiction ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯦꯁꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯀꯥꯠ ꯑꯜ ꯐꯤꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯂꯔ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯀꯥꯠ ꯑꯜ ꯐꯤꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯗꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯔ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯖꯂꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯔꯃꯗꯥꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕꯪꯒꯥꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯏꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯐꯇꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯨꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯁꯇꯝ ꯑꯦꯟ ꯌꯨꯖꯦꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯆꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯌꯨꯖꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯁꯇꯝ ꯑꯦꯟ ꯌꯨꯖꯦꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯏꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯒ ꯈꯔ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯔ ꯄꯦꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯝꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯄ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯟꯅꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕꯗꯣ ꯑꯃꯒ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯏ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯨꯐꯇꯤꯅ ꯄꯟꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯗꯀꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯗꯀꯥ ꯐꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯀꯣ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯋꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯑꯔꯩꯕꯅ ꯂꯩꯇꯕꯗ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯁꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯆꯝꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯗꯀꯥ ꯐꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯏꯠꯀꯤ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯕ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯏꯠꯀꯤ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯠꯀꯤ ꯏꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯕ sini. Also, in celebrations, only is it meant for the Muslim community, or can we celebrate with other communities also? Then, combine celebrate to be okay. It's a Muslim singi Idul Fitr ni natraga Idul Zuhani itni hajaba taraga sumasi celebrate tawti. Koi Manipur ta koi Muslim khaktana pangan khaktana tawte. Ada matang sida jam tuin so hajaba Muslim hai se pangan hai se ani si me am he confused tawne. Muslim hai basina Islam dharma chatpang koi da sidi universal phenomenon international phenomenon ni aduga pangan har gana ethnic community ni koi Manipur da leiba ethnic community si Muslim Islam dharma di lining oi jaba aduga koi community si ethnic community si pangan oi ba aduna pangan ga Muslim ga si swain leibani adu Manipur da pangan community gi oina koi it celebration tawnari ba sida di koi Muslim koi pangan khaktana tawde koi atopa community gi silinau sing pangan gi yum sing da invite tawi magi khangna chana ba tinaba marom pang sing pangan yum sing da koi rei aduga itki koi yamna chamna langjari ba chana thakna na bagi pochai sing chamin thakmen naraga itki harau nuai ba harau te amdo amna phongdong nei haiba tare akoigi multi-pluralistic society oiba koi state Manipur mini India ne na khuna ba singba state tomato ba community meana meam punmina ga leina ba moi de tomato ba group sing ba masala sai ba festival mok leide aduga festival sing si saruk ya mina ga koigi celebration to mina ba gi maru oiba su leide musina koigi state the unification and peace and harmony sin lak na bi chu ba mo su oige dei its celebration sina kadai fo ba koigi inter-religious and inter-community ki unification harmony da kadai bhava contribution people ngamage ngambage have mitan se koigi ngasi si akoi it ka mari lena ba hiramna khana naina bagi program ni na it ka mari lena wafam di thamba tare adu ai it khakta nate lamdam sida koigi community khudikmak na pangthui ba koi festival khudikmak se masigi its own eternal significance loin lei have tare koi society da kana gadaba society harmony da kana gadaba society tongan ba message amam puraga koi lakpani hai tare festival khuding makse adugi manung da koi it sisu yamna achoba message me amam puraga lakpa koi significance yam chauna leiba aduma festival amani masida yamna maru oina koi leiriba posak sidi koi humanity aduga social harmony peace masigi pochi yawe madugi example haiba taragati akoi it ki mamang da koi sadaka fitra hai se charity ni charity to the poor charity to the helpless people si yam achoba social harmony ge achoba message amani koi khunai sida akoi se permanent oina lengdana leihogotaba kana su leite matam khara leiminari ngai gi manung sida akoi hingminaba sida kana gomba kharadana hena nungai yai phaba pi kana gomba kharadana waba pi waba lei ado khare hena nungai yai phaba kangbu sina khare hena waba singse masi mateng pangaga punna nungsi chanana akoi hingminaga da bani thama chupna akoi gi Idul Fitr gi dama koina hajarabada thama chupna akoi gi Ramzan banse akoi gi observe to ramatungda Ramzan ban observe to bagi matang da sunga sagi fasting khak haibado madu akoi gi kano subject to the confirmation com ado akoi gi fasting khakta nate masidai sida akoi tawba yaba amasung yadaba meyamam khakneba tawba yaba sing sigi manungda akoi na yengoi daba karino akoi na khalloi daba karino akoi na uroi daba karino akoi na pairoi daba shokoi daba karino akoi na tawroi daba karino tawgadaba karino sumaina mi amagi magi principality magi
value of life se masi magi pukningi nungi oiba strength se masi purapada Ramzan man sinam achowa enomaneba akogi opportunity am achowa mateng amaneba mi se mi oine hinganba magi principle amada hinganba kunai gi punna hingminabagi kanglon amada leihanbada Ramzan se yamna achowa significance lei masi thama chupna observe tawra matungda adum Ramzan to break down tawgi adum celebration neba itse adugi celebration to da masai thama chupna Ramzan se pa observe tawrugodo madugi nungi oiba significance to madu yauna akogi society sida leminariba tongan tongan ba community mayam se punna celebrate tominaba taragadi observe tominaba taragadi madugi nungi oiba message akoi mayam si yohan ba ngam taragadi akoi itna piriba magi eternal significance se masi akoi punna manga tanaba longminaba phangani aduga akoi kunai sida dangdu leitaba nusi chanaba aduga akoi shanti oiba punna hingminabagi cooperative akoi existence ki culture ama akoi phadana maintain tawminabdi am achowa mateng oiganena adumaina thamjage okay yamna jaza adaga khigi yamna sigi Ramadan man ki oiba yamna mapung oiba tharam sing adaga pe pangthok minaba matungda lotion lakpa thagi the Eid celebration se pangthok minaba ri pangthok minaba matamda not only for the Muslim community ka kinatana leminari bafur cha khudima khoi celebration to minabagi naragadi hariba festival asina sigi akoi pandem peace haiba peace and harmony haiba potse apena phaminagani haiba dune dana koi lisang sina akoi mahurul dagi mak koi tonga tonga community sina pangthok minara lai holik shudum pangthok nari daga henna pangthok minara kanda henna peace and unification gi potse na lakani haiba go fumsi thamiri makhata nai January Shafidai laksage za kogi hariba Eid celebration gi numit ase sigi oi speciality se ozagi oi mota kaini hena khanbi bege Iranian nugaje doga sigi moka se pibi bege dungta haina ngai leitna mami tibu thagachari ngasi se aigi oiba completely isagi own opinion di khoktai pijage technicality da chang taraga de soibe yam tholok pose kari gumba ina haiba sida soibe ke oraga suma pu mangna ngak pigani Imran ki question do ai yamna to the point ai haijage yam interesting oiba question ne it ki numisi speciality kari no haibane Imran akhoi gi Manipur da natandna any atopa world da laiba community mayam se festival mayam lai ko akhoi Manipur gi da akhoi Muslim gi di Eid ani si maru oiba Eid ani si khutne Eid ani si da pot khunok si loi nang na ta hokdui ne thama chara helu matam da mi sin hongai ba community do hongai ba magi nature mayam se haibadi samna isai zakat fatra zakat piba fitra piba ana koi yam jalal mufti sahab na so haibi khre ko marik subna masigi pose nongma imana khara ga isum wari sana wakanda religion na piu na compulsory thamam ba pot ma pibani na thamoi na pining na pidraga di madu kana gadra haiba pot ma question na ma sum ko aso akoi masen wari sana wadani ko tholak ba aduda adugi question mari khre imana ko sum tongni yamna positive oiba mari ni ko adu chumine so sum haine hojik Ramzan thama Zara Helro, Matunga Kari Parkeda. Zara Hel Mamatam, Arambagi, Awabase, go through Tauram. Go through Tauram, Matunda, Iftar Tang Mamatamda. Sana opposed Ram Shema Tamaga, Mamanda Tamaga Matam Tadri Fabunga, if we knew. Adu Matam Sapsana Tavakana pull up Samina, we knew. Now, Sina Sitanatana, Saba Matam Sida, Aquishana, Itum the Sara to Teo. I know Posina Nanga Sierra Tony, Nanga Pro, Botona in the Sierra Tony, Karigi. Aram Ruza Heluraga, Lama Mise. Nang head magi Aram to Kohon Mangama, Nana Pizaraga. Adune, quite also. I think that's why I'm in the name. She habits Tama practice to in it. Yeah, so I'm a reward Haitare, Nangi good ditski. Now she's a Tama practice or Podidi. Misida. But I'm part of a murus with Tama practice or Matunda Dimran, changes Karla Caneo, Kari. Pivada, later me the P with the mana, Cha, the Harab Nungaido. Mana go through the Ramina, Inumit the Pivanumita, Mad Tamushan, a Piraneo. Go on a product of you, Taragazo. Tami Matunda, my Pineo. Now, I didn't say my Wakanda, I know Petra, I just extra equivalent properties, the percentage can be the Adam, compulsory. Now, she's a whole laga, Nana, Matiksa and a Kanduini, Misham. Kanbadasumka, Matiksa mi Kanduinico, at the Tardimisi, smartly Kangam Sangi. Kalamatum the Pivakada, Inumis, Punas, Aminas, having a run, lay here later, lay was later. I don't know, speciality can have got Inumisidane, Zara, Harab, Hangnatil. Piraga, Pibagi. Me Aram Kohan Bagi, Harabun wives to celebrate the winning.
ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯠ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯜꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯥꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯦꯁ ꯌꯦꯁ ꯂꯥꯛꯏꯒ ꯃꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕꯤꯅꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯎ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯜꯂꯦꯕ ꯏꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯃꯤꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯇꯤꯗꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯁꯨꯇꯤ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯦꯠꯇ ꯄꯨꯂꯞ ꯉꯥꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒꯦꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀோ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯁꯦꯟꯅꯤꯅꯀꯣ ꯄꯪꯃꯨꯟꯗ ꯃꯨꯟꯅꯩꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟda ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯖꯔꯈꯩ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯌꯥꯝꯍꯜꯂꯤꯈꯩ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯅ ꯆꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯈꯩ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯧ ꯑꯃꯅ इमुंग मौरीब मीसी कमाई तौने है थोंब थापसे नुपाइन फन मतंग तौरसु मागी रोल अगर महुत सिंगमरोइको याम चावब रोल मा लौरीसे इमुंगी मौसीना थोंब थाप सेवा सेवी लोई तौरमगा मीसे हराउलंग पेलहल्लब मतुंगदा सेम डेदा नत्रगा नेक्स्ट डेदा मागी कंफर्टेबिलिटी येंगा इसागी इमरान हाइबीखिबा कल्चर न करी इन्फ्लुएंस लेगे हाइबगी टाइपदा निंगोन चाकोबदा अखोगी मैतै कम्युनिटी दा याम फजब निंगोल चाकोबगी केनोसे निंगोल मपाम चलिसे सिगी पोछि प्रैक्टिस तौवे नुमिसिदा योभी के का हैरा पुरगा सेम के का पुरगा कोमला पुरगा मपाम चतुइने मची मनाउ मयाम दा उनरुदुइने यस यस से अखोई मणिपुर दा तो ओइबगिने सिगी यूनिक ओइबा सिगी प्रोजेक्ट चनरिसे चलगा मागी मफम दुदा अमुका फना वारुरसु मची मनाउ मयाम दु उनरगा अमु फम चामिना दुइने नोकमिना दुइने नंना फना साउनरुरसु नुमिसिदा दिने तंगाई फदना कौनना बदुम कोनेयो मरमदि के नुमिसिगी स्पेशलिटी से अदु इंपोर्टेंस है अदुने सागी फैमिली यूनिफिकेशन है पोर अमा लाइयो नाउ नुमित सिदी ओनली सेलिब्रेशन है बट था सिदा कोने तौखरिबा पोसे इफ्तार इसाई तंगबा हाई सिदा ने कोइमरा हुजिकान आई याम सांगदि लौजरोगे मते एम खा हारे लोचनजगे फैमिली सिदा पुन्ना चाक चामिनबा पुन्ना फमिनरगा चामिन थमिनबा नोमिनबा वरी सानबा पाक लैत्रे थबक लोइ चिनराबनेना रोजा था सिमदी मतम जे फिक्स ने अयुक की शहरी चाबसे मतम फिक्स ने इफ्तार तंगबसे मतम फिक्स मिनरम सोइना यापोते अदो फैमिली पुलब जे फम ngai मिना दुइने मतम दु ताद्रि फुदि नंग चाब यारोय मतम ताखदि चादबा यादि नंगी फास्टिंग जी ब्रेक तौदब सुया यादि अदु तागदि सपोज पुंग तरुक मिना निफु मरी द तंगदबसे पुंग तरुक मिना निफु मरी द चाब चाना ngai दोरि ताबगा मयाम पुना चामिना दुइने अदु तारदि फैमिली यूनिफिकेशन मसान लाकपिरबा लाए सोसाइटी दा मुका इसागे अखोय मयाम मस्जिद त पुखलगा आइना प्रोपर नंग चानी नंग प्रोपर आइना चानी स्माइना शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर हम डेवलप तौबरा तौवेको सी मयाम प्रैक्टिस तौरिरु मयाम जी फाइनल एग्जाम नि हाइतारे इ नुमिचे को इसाई प्रैक्टिस तौरी मयाम जी अदुना नुमित सिदा अखोना नंगनबा सी पोट मयाम से तौरकपदा अचौब मैनेजमेंट अचौब हमने को अदुगी इसाई अखोय भया जलाना जो हाइबीगबा कम्युनिटी मयाम गे यूनिफाइड तौबगी रोल जे इसाई आइना हाइबा मखोयना अखोयदा गेस्ट होइना लाकपिबा मतमदा अखोयना हराउजबसे सिसिना यूनिटी पुरकपता नतना इसागी अतोपा कम्युनिटी दा अखोयना रिक्वेस्ट तौदुइजे प्लीज लाकपिरगा मपुंग फाबियु हाइदुइने सिगी नुंगसिनबा केयर एंड लव से सी नतना करीनो कमाइन तौरकदुइजे कोइजे थाइना अखोयना अंगांग ओरि मतमदा अखोय इपुगी मतमदा चिंगी ताव तमगी ताव गायना मैतै अगे ट्राइबल को मरिंग अखोय मथक्ता मरिंग ताइ मरिंग मताव सानरमेबा मोय लुक सारा पुरप गिफ्ट अखोयदे फंगबा पोट पिनबी अदु सुगम नुमिसे सोइनादे हौजिकति अदुगी चनबा मयाम लाकपि पोसे खरा हन्थब्राइना खल्ले अदुबु स्कूल दा तमिनरकपा इमारा मरु मपांग मयाम सिदिने हाइगरा हाइरोइरा अदुम लाकनी अदुने बखन पामजरिसे अदु मखोयना हंदोकपा कांदा सि वही सि मतकको ईद से अखोन EID हाइ को स्पेलिंग से EID ईद अदु इमारा मयाम फगी तोयबा ए नोइदि EID हाइबो रमोय EAT हाइबो रमगनी अदुना चाबा लाको नुमिता नोइ मथेन यामेना सेवई के गादु पुथोरकनो फगी तोय हाइबदि सादु याम चानबको अदु फगी सि नुक्सिनबगी केनोने अदुना इमरान नुमिसिदा तौरिबा लैरिबा इसाई वाइब से फैमिली इज लेरिबा एवरी फैमिली द लेरिबा वाइब से अदुकी मतिक पॉजिटिव होइबा अदुकी मतिक नुसिनबा करिगुम्बा नुमित खुदिंगी नुमित सहीगी 365 डेज इदनेन खनमंगम बाय कोइना खना चैनबम द थोइब्रा एक्जेक्टली
ꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯂꯩꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌా ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯩꯅꯤ ꯆꯥꯔꯝꯃꯝꯃꯤ ꯆꯠꯂꯞ ꯆꯥꯔꯝꯃꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ if he follows the Islam ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤꯅ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯌꯨꯕꯇꯩꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯠꯁ ꯔꯃꯖꯥꯟ ꯃꯟꯊ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡ ꯃꯟꯊ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡ ꯃꯟꯊꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯔꯝꯖꯥꯟ ꯐꯥꯁटिंग सिना कानबा सी मेडिकल नि कानहनबत नतना तो सोशली अतोप तोपा हे मागी हिरम कया अमरुन कान नै बस मैम सु खंगबिरे अदुगा एक्सपर्ट मैम नसु अदुम हौजिक तरे फोंदोक फ्रिरे खंगमिनखरे मसितगी मखा ताना खंगमिनबा मेडिकल गे फम खर थंबियो हाइबनि फरै थमजगी अहान मतन फास्टिंग सी वरमदा फम खर थमजगी फास्टिंग हाइबसी चरा हेन भाइबनि चरा हेन भाइ सी मखन यामे अदुगा कोई मेडिकली इंपोर्टेंट ओइबा फास्टिंग मखल लई हाइबा फास्टिंग सी कर्म फास्टिंग हाइ कान इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग हनम लई intermittent fasting or time restricted fasting tawdi haina pra thama natragna chahi ma kaim sagan hai mata no 24 hours ida fasting har ga so nuti gi hoi tham nuti gi fasting tawdi hai ta 24 hour whole 24 hours e hoi fasting tawdi ba either 8 hours fasting tawdi yauri lam gi batung inna har ki season change tawbi matung inna 8 hours tawba 10 hours tawba aduga 16 hours tawba कोई मेडिकल दा रमजान की फास्टिंग दुरा तब द मेडिकल की फास्टिंग दा लाइरसे इंटरमिटेंट फास्टिंग दा मखल अहुम मरी लई पुंग निपान फास्टिंग तोबा अदुगा पुंग 13 तरुक अमना जेना चाबा याबा तुगा पुंग 13 चारगा पुंग 13 यबना चाबा यादाबा सुमान तोदना पुंग 13 तुक चार पुंग निपान चारा पुंग 13 गा तरुक अमना चादरगा पुंग निपान सिकिम मार्क से टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग हाइबन रेस्ट्रिक्शन लेंगे मतम से कोई चादबा सी चुमनगी चाक चादबदु खतना तना अतोपा नसाई इवन इसिंग खोथोय देने हारिबसे असिगी कानबसे फास्टिंग सी तो मतमदा खोइना कानबा इचम चंबा हन हाइजगे खोइना सी कानो सी हिरम के अमुक अनाबा खरत कानहन मरम अनाबा खसिन खुदम मोइन हाइजगे बीपी वांगबा अदरगी ब्रेन की फंक्शन दा बीपी वांगबदा सी कंट्रोल तौबा दुदगी ब्रेन फंक्शन इंप्रूव तौहनबा दुगी मागी बॉडी कंपोजिशन सेमबदा मतेंग पांगी दोइनाना असिना कैंसर गुम्बा मखल खर की कैंसर खर दुसु रिक्स हनबा दोइनाना ऑटोफेजीना फेनोमेनन नम लेखु मेडिकल टामदा आई कोना एक्सप्लेन मथंग तौजरके मदु स्टिमुलेट तौवे अदुगा लोइनाना इन्फ्लेमेशन हक्चांगदा वेयर एंड टियर सो अपन याबा दुम इन्फ्लेमेशन हनहलपा लोइनाना तुम्बा खोई हजिकान कमन से हजि अहल हे कुछ लगवा तन तुम बया दब गेले ना नाम ले देना मे बी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और भी एंजाइटी ले दे और बेस भी है नत्रग ना स्ट्रेस ले बदगी भी है एनी कोर्स अम दगी तुम बया दब खोतबा हारि बसी तुम बया दब सी रमजान फास्टिंग से वगन तुम बया हलपा अजगी नॉर्मल स्लीप सर्गदियन रिदम में नाम ले अदुगी दो नॉर्मल ओन पुरकपा ओके सुमिना मसले लोइना कोई चाब थकपद कोई चाब से हिंदी न चासल हक्चांग मांगी वान चारसु मांगी चारिबसे कोई चाब से कोई माइंड से खत नतना कोई न कंट्रोल तौबत नतना कोई हक्चांग हार्मोन केमिकल खर पुथोए हाइबा कोई चाब मरी लेना पुथोप हार्मोन अमगी ममिंग हारगदी ग्रेलिन हाना खंगने हाइबा ग्रेलिन से
normal oiba chang amda thambada su fasting sina mating pangi suaina aduga kupthana ka momom da hajrabada hosiki hypertension bi high BP wangba asi handak ina una na bangthokiba agi ino no na changeng khardagi khang ngam gi boni ando an bada gari mom te thamjage akoi medical gi tam ki mari lena han akoi ki medicine practice ta ursina ne doctor hypertension han than le ba sa cd of hypertension issue se common way brand khale masi matang da often khatung doctor taibo often say it's not related to the religion it's shidi the koi sang you be health ka mari lena ba often sing maroi na the fasting hai bane ramadan that not only the fasting is not only the activity that Muslims perform during the month of Ramadan but other activities fasting is a part of it. Dr. Noz explained to you say fasting is kind of medical or benefits me am the hypertension ki batang se hai jam han na khoi ki medicine si practice han matam ngali matam da ki medicine si practice ta ola han tawrom mi ba practice ma khal sina khoi ki history da khoi ki si to bodagi id history da base ta or kanda the experience agi based our kanda practice tor ma khalam man haida khoi gi ahal manduna si tor me japtan madu medically gaidare test or na taba adu ga hojik chathresina evidence based medicine har khan evidence based or khoina khoi gi medicine se makalani thon sarani yeng ba ya British ki khoina traditionally India da sa British na palam mani na British ki ngasagi medical system adu dile khoina follow tor si adu ga America da sa lisina hojik each and every medicine thawa like na ga mari le na puthok ni bahida ta adogi recommendation sit do and don'ts ma ham set all evidence based or bang hakte ne ba aduma ikoi ko dena khoi gi phone ki ba journal amulai American Heart Association harba sigi journal sida phone ki odagi sida phone do phone se khoi gi short khoi fasting da garam fasting short intermittent fasting adu fasting for a few hours adu aina sa hade time restricted fasting hapki mamang dai haja ki bado si da wasna BP da ma ek sing na hypertension na control to bateng pangi na hai kan cardiovascular diseases me am okay madu pecha bo cholesterol ga mai suli na madu man adu ai haja ki cholesterol maruan cholesterol si heart ki amna ngadar yekna bani hadare cholesterol si akhoi chawa da akhoi gi mahau gi ba fat gi ba roxy henjin zar ga di cholesterol si build up tor ka da ne akhoi hek chasin ge pun mak se hak chang lo si na ngam de si na ba ngam dar ga di kamai tor ni kan a hen ba extra se tung ko na si na gi da mak ta hak chang gi body gi mechanism ma le je liver ko bor gan ma yaw ri herbal liver si da akhoi excess oi ba food items sing do akhoi chasel akhoi di olaga cha balance diet si nipung khodi mak phajana to boding am dev kana gum khara wan cha ba yawi kana gum khara hena cha ba yawi ado karigum hena cha ki tar ga su khoi liver sida store to gani in the form of glycogen adu na cha khra sigi se amuka khoi chak cha da matam fasting to ri matam da khoi gi hakchang gi each and every cell khudi mak te magi energy darkar lai bani na musiki glycogen store to thang pot to glycogen man utilize to ga ke han tha le gi original ai ha jage sa musiki glycogen je ai de suppose I see pung ay ki pung taruk ta sak ki khalla se ba pung nung thin gi pung baro amma sai da di sak ke de lam ba ani ai di mai cha ba aseng pung ani mu tung ra ne ba hak sang da ikoi blood vessel da sai gi energy gi da ba sai sa ke de gi puthor ka da sing do khara han thara ne ba har matam st ka dai de law ni ha kan la liberty ki lothuwa ka busina dai ne ba sai reserve to excess sing do adu main ta udana cái doctor em nói gì mà the doctor nói em còn đi khi vào brain function cái mà thì use xin là chúng ta và đang student xin là chúng ta em nó bằng mà hình khởi doctor nói sẽ còn đi khi với the fasting increases the brain function and high brain function okay hai segi koi protein ma khala ni kha bahar ba nerve growth factor ko protein ama aduga brain derived nerve factor hai ba mga har ba ni se fasting to ma tam da magi chang che ga lan le ba hari ba ni si mathau sina sai gi singli gi mathau na si mapangan si hapon he ba aduga mai sel sing kai tha ba ko tha ba da
masagi yam tuna kai thaki daba adum badai kan basungam mi haidar aduga hari wasina maram warakanda masagi mioi badal ramba stress kumba anxiety kumba depression kumba sumba singsi la kwa singsi handan ba aduga hujiki bi aina haja ki brain derived nerve factor hairdo har factor si khoi ki hakchang da sigi protein si hanthar ko tamda khoina tabi ramani na tabi alzheimer's disease ramala tabi alzheimer's disease se sigi si hanthar pa sigi mari lene sigi gi level se hanthar pa kanda alzheimer's disease na bagi chance wangkhal kan he aduga sitna tna parkinson's disease halwar kanda na laina me an khangbi ramani makhut ne makut nik ba laina alzheimer's na bo memory ga khar mari lena ba laina ne da suma sing sida so sagi develop torok pada yam chaung na mating develop torok kada badagi kan bada yam chaung na mating pangi maru in satra sing ladi gadai pho kana pi ge okay satra sing ki matang ma hajagen akhoina chak si akhoina hek chasan baga hakchang sida sak hek chasan ki matam da blood khoi ki ige khongjan se brain da chakna telam ba i du krang chang du kra han thara kana chakhau rom de hin sang kan ne or just to improve the digestion nu da mo nom ta akhoi ki brain da i gi khongjan si ki nem thak patam da brain active oi ba wal kan ne aduna ne khon chak sa ma tum ning ni do akhoi na chak cha ra ma tung da khong khot in khat lang ma ne khong in khat in maram di khong khot da blood vessel han hal ma gi i gi chen bi sa kan thar akan chakhau ru no in da ba to khiu na ne ba adu main taw dana akhoi na adu da ki ni cha ma tum ba ya hal ya se akhoi na cha ri sinu mi dang yo tam da ne ba cha ri se tum ba ya de na ma yan hai na sin ong thin da tum ba ya de hai na de ba num dang de tum ba ya de hai ne nung thin da di tum ba si pam na de alert oi na active oi na ai gi taw da thabak sing taw dara ai di lai satra sing hai lai pa ba ama ma taw ba da ai di academic activities me an involved taw ba da masai gi bhajan na king law na mind active oi na der ma tam da thabak si ana efficient oi taw bangam dei le ba nung thin gi ma tam sa ai ngan da ja khra ni sak sa ma tung bo tha ra ni ba tha ra ma tung de gi nung thin chu pa chi ma sak sa ro de ne har ma tam sa active oi na alert oi na le ra kan na ma my thabak efficient way na to han se fasting na mainly nervous system have a brain responded for everything see han activate to be have the last question ni am tan tak na hanjin ni sa pung kya muki sang de fasting to ra kan da henjen la hen pung hari ba fix hours ki hek limit ki wang sa kan di health issues lang me maram oibra aduga pung kya de kya ko bi chang fasting to ra kan na pe health kana gani have is aduga hari ba ramadan man ki bibiri ba matam se siga sana bra sana da bra have ki patang ni am tan tak na tum ni yamna phada question ni question se fasting to ba se 24 hour da gi hena hena fasting to bo sak sak na so ni ngai o he aduna ne khoi gi iftar tang ba anto gi shahri sa ba har ba si sa gi ramzan da compulsory id compulsory mang recommend with highly recommend ta we en hajang sok ka da ba do sok ta na me da mang ta ne ba adu intermittent fasting dai na ha ja ki pung ni pan gi lai pung tra ni thoi gi lai pung tra tru gi lai akhoi gi manipur da taw ne pung charang tra ni thoi tra hong doi ni hoji ki medical da lai ba medical dam da lai ba intermittent fasting do adu 12 hour gi fasting do adu oina ka cha nei na lau gi ni so the ramadan man ki piri ba fasting gi period siga the medical gi oi ba site gi have ba fixed or give timing siga dum cha nei have ni ai ken da ha jaw ke marak ta na fasting si sum na gi hoi ramzan ni fasting na ta ba khoi gi si compulsory fasting ni na si na to fasting ma so khoi da sunat oi fasting ni na ma lai ba mufti samne he na khangbi ra ni ma hana explain I think around that sai mufti da si fasting se sagon sen da fasting to ba monday da fasting to ba se recommend ta we ba adu hoi fasting da 5:2 fasting ni nam le hata ma da mitari ni le ba se manga ni musara ga minini fasting to ba adu ga over 36 hours kumba fasting to ba sumba makal gi fasting ma so le si gi sina ramzan gi fasting na ta ba atopa hoi gi islam dal le ba hoi sunat oiba adumba fasting do aduga so yamna nakna lei doctor so fasting is highly beneficial to human health human being having yamna mai je daga im khatana imam le laksage bang nasai pangi ki weda strong ki pillars manga have the ki pillar no daga mayam legi manung da zakat si mayam kan panbi zakat al fitr have sina kai no zakat and sadaqat al fitr have the difference lebra daga masik compulsory webra
masigi kana basina ke kena masina peace unity and social harmony purpose kadai fo no mana pili de din kaise masi matang Islam gi ko gi pillars si mangani han ma de koi hadi kalma sunba ko si Allah mahapuja ba musung ko gi nabi Muhammad sallallahu kalima hai se kai obi gidan mani ko gi da maktai ko gi wahi male ko Islam chap Islam lain chap myo singa da magda masi swala ba matung de ko si chap sani ko Islam wa da bani hadi tin na su sunba musung thamoi na su ya ba kali masi maha kya thana kali Allah am khatani hai bai ya ba amasum prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si maha nabi ni maha prophet ni hai ina ya ba si bilara man si adu gi matungda namaz ko fair to ba namaz su Islam gi salat su Islam to de da ba dum ba di ni bilara man ni ahun su badale si zakat hai zakat ni matang su matang khata na experience to okay alagi adu matungda am ka hajna haj sisu ngamamina abtal mahangon paisa le raba musu mahangon mapangan le raba adu tar ga hajat pa agi da means agreement okay and maje daga hazik zakat al fitr zakat sadaqat al fitr ani si any difference labor daga sadaqatul fitra amana sadaqa hai amana sadaqatul fitra hai masi kana bani le difference le sadaqa hai di sunnatan gi aina kana gumba xyz amada aina kali gumma ting am pangi mating si aina hand to hand takta madugi reward di kali gumma pot ama fangani hai basi haja belita ba hai makugi mana kali reward ko di suadana fangani wa adu kutakta hand to hand kali gumma aina mangol lupa lising pi matam man lising ani pirakani hai haja belita hai di makugi mana kali reward di suadana fangani hai bi haja belita sin sadaqa ko okay amana sadaqatul fitra hai bani sadaqatul fitra si ko gi sunnatan gi idul fitr hadi la li ramadan haji lo rab matung da pang thui be ko gi sida singa mai le yam si da ko na ai gi le ba mal sang amasung ai si ai ne hen ke roza sing ai roza sing asida aina fasting to ke basida aina again okay so the pitok do is charity ke ofum pan biri ba the pitok is kai ke posak no pasawan pi de ra daga posak oina pi bi ya ba kai ke le be ke paisa oina pi su ya do posak oina na madugi hisab to hoto ga madugi chap chap amount hoto ga pi be masi compulsion oi de si kana kana na compulsory oi do si dum la paisa pai de le ra ba ko jiki matam da ko Islam lainin gi da maktadi ko Muhammadan lo da pa ni si paisa pai ba mi si paisa amount da pa ta ra ga lising ni thoi ga makhai ai lising ni thoi ga chamanga gi lei batara ga mas na kun da challe kana gumba it misida akogi magi fasting di ma sigi petras charities bi da ya da badi ma compulsion yore but circumstances amana ma se pi ngam da badi situation ama lakre aga eid celebration di pang thokre ado magi di reward le roidra lei mahang si mohon da duge mohon dum hadi mohon du khudong cha da ba madagi mahon da lei khidre tabu man pi ngam khidre magi thamoi de pining ga pa ma de lei the people ngam khidre adu tara ga di mahon da duge reward Allah na pi gani okay adana tangai fodana phina poor and needy people in the pi da ya da ba okay pi ngam ba missing na pi da ya da ba dum ba okay sila samane dum thoram man okay then si yam nuai je mamda daga ai ko sir SM Jalal dan laksage huziki akogi Eid celebration perception and enjoyment celebration style se angang amadi ahal singi marakta differences dumak legani hena thajai ado huziki nahasingna karamba maongda Eid celebration se donari bege adaga musigi oiba kana ba musun kana da ba magi positive and negative ki matang so fungratani hauzik si taseng bati akogi religious point of view da akogi Eid celebration tawagi Ramzan gi fasting gi matang aduga medical gi oiba aspect gi so haba tare sida piri ba kana ba miyam se masi hauzik ki haurai ba naha singna masi yam properly religion gi magi piri ba magi thabak singche masi strictly follow tawbra natraga tawtabra masi gi tha sigi manung da religion gi phajaba pot singche magi spirituality ga nakshanna ba magi posak singche masi da koi na singche jadibra chatabra si matang si kitang naina ba ya ba matang amati leina koi thamjage
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯝꯖꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯊꯥꯁꯤꯗ ꯏꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯝꯖꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯝꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯋꯦꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯔꯝꯖꯥꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯊꯛ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯠꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯔꯅꯣ ꯁꯐꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯇ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ individual level da family level da societal and community and world as a whole magi dum level gi responsibility me am legani han khale kai thodang sing lor kan da haiba on the propriya bani Imran si question si da sai gi yam jalal da Imran hambi gi perception je angang na han na to ba hai yan na su yam phajana explain to bi re ko youth sing da ekoi gi negative way da celebrate to ro si matang da di kem haidringai da maulana me am se ai tasengna thagani ngai da re matam amada akoi bomla thaba natra nongmai ka pa inumit tai sagi na sing na se ngauning mani na numit si do ko nongmai he ka pa kan film changang kai da karan he tawi ba khana chaina yam thuye ba phuna chaina ba numit si da yam harau te yam na pangthok ka do ba nungsina ba gi numit si da phuna chaina thola ba ni na kaisu kana da pam da pon ma tha ma khoi ramjan to ro ba numit si da sauna ba gi ma oi ki bu su yawi ko asmaina lana tawrupa sida maulana mayamna si tawbu yaroina thing achaw thing mam le hauji hauji even maulana mayam sina kamai tawge kan da khoi gi sura ai ba khungang si do ko anjaman na meeting phamaga moina tarabi si kitang ngantak na sole moina kitang ko ngantak na solaga makhoi na tim mam semaga mi si free da khoi tarabi matam sara lai thok na ba keno tawdana ba nampu do iraga su solan na ba ama drive ma tawe sina kyam kana ge de sai gi tarabi shondab ai khak tu era jini mayam loi shon ma jang re ai khak da khadau dei ai khak ta lai kai je le ga ikai ra kane adani sai shonde ya da ma sola kane ahan ba no ma nini humni di shonde ya da sola mani tarabi rakat kun ni lai de kun sola kan da mayam hawt pom ngam roi de ne wa na chara hel ro ga now sigi poje tha ma sonje la kan da ni tarani kun ni sonje la kan da de youth maruina youth se patience develop to ro kane strength ma develop to ro kane my only physical strength not go mental strength chara tapagi helroga tara bira kat gun chono hono kanda thauna amni wa changi ja semai aduni sai concentration power se mani sai chola abani na concentrate to haira ni adu haira kanda di student life da lairiba ngang jing je whole ramjan man sida mana develop to riba self discipline self control masana masabu dominate to bagi sigi quality si develop to tar di sathina kana rani thamoi se ramjan to mi dugi sena to do mi dugi de dak leitre ko
aduna tongan mo moigre aduga angang macha macha dana muka kamai to ge da langning bani na moidi karan ta jam yaw tara bi solika theng no lok pogumba madu khoina sum chaira ko la tuei ko phu chain tawdung na ti angang ni geno angang mo nungai jari ne mayam du han mayam du matung ni laga no mo no ngoni ni no ngoni khra le ga di ya de khangba da gi moi kira ni no ro aduna kai no hai ka dai khoina sum ta ba kan da japan da larik tam ring da angang je discipline ham tam bi dai discipline pass do kan lek tam ba ho men so a kind of discipline learning ne se toris you are being learned from the seniors matau to raga majid ta ge da sakpa kan now hojik ramdan thasel si kan mayam si pura ge inumit da angang ge na nungai ri se ke na kan da idi phang bu dunia idi phang ba gi nungai ba se idi phang bol pa manga tara du khang na te ko isai ge haijak hiba ai gi mung sida ai gi imana ba atopa community gi imana ba ge ga mayam lak pasina yam nungai na mathmoi seng no ga la ga angang mayam si ubu idi lu pa manga ga piram ba tara ga piram ba sina kamai to ge da angang sida religion atopa bu accept to ba religion community atopa bu accept to gi mentality develop to ra ne adugi mentality to develop to ra akanda angang sina hayeng wai pho dum mi top nungsi ba ho ra ne sine ba harmony puro ba ai je akoina yam pikna khan ba posu large scale ko na adugi practice la kan da di achoba change am la ka doi ne aduna it numit sida isagi karan tawri agang mayam si maulana mayam no phuwi chai bi si mayam kana re adi matung da akoi ju langa mi ko no mai ka pa mi bomla tharam me now hojik ti kitang mature ra kan da di modi podu phattawa po ni gyan tara kan da langning dri adugi mahutta kai do ninge lai ba mi mayam si mapuk ning pen gi na ba ko indomisi kakta koi ko oi bani adur pija hodra ga di atopa chako bu ke ka da koi chatpai ka ra ka ni na aduna adusu chatpai ya na ba ko aduna isagi numit sida kana da por haiba isagi bayajala na haibi ki ba islamic way da celebrate tawgi mahutta atopa way da tawrokpa pose si sine isagi kana ba phangba ya mayam do phangui doi ne aduna kamaina convert tawga ge hai tara ga di mi ok taba koi manung da saitan natraga ngauning ba si dum mi lo yauri ngak tani ko si suppress to kan ko apha boi doi ne suppress to da mauru bi maulana mayam na tawiri ba pai bi role se si akho ji option bai tare lekai club lekai gi halaman ke ga ju yaksal laga si taw ya de ko haina nupi ngang tholei bang haktang thok che samna akhoi de it taw kan da akhoi gi maitai community gi imai ben mayam insang na pion ma si acha ko dion la kan no mi sida yam phaja ba ke no ni ko moi na acha ko dion laga moi mayam na yo laga mayam sina cha thog lei du khotna yam phaja ba po ne ado si gi po se yam peacefully taw ka laga isalisa mayam se yam safe hen ba society ai gi lekai du da irang ke ka taw mayam sina control taw biraga by force taw dra di aroi ko si de habdi nang hetang asi gyan taw ya putio adra by force kitang taw tare aduga whole ramjan man si da ne aina hajening ba maka ayuk shehri chaba loiraga akoi fajr namaz ayuk anta gi shon ba se masjid ta shon ba loiraga imam sahab sina mi si satri ganda mana lari gam pa larik ke no kanani khangba larik ko sai gi tarika akoi message oi bi ya ba ramdan sing mari leina ba larik pa ya sigi larik se akoina taba kan da su phanayam na khoi khangi ha ba khang dam yam leyo hek taba kan da kok taba kan da ramjan taw ba sida akoina taw do licha sajat kari kari no sina kadai pho ka nei ai taba kan da kok taw ning ba mi sam da mi manga phau ro ju mi manga du ka nei aduna sigi pose practice tha ma torok pa kan da di message sam pirok pa kan da message ani ka to ju kana hum ne aduna so ultimately can have kan akoi khudimak se responsible person ni khallaga akoina gyan ta ba akoi ma loi rol lomina ta re ongni maru bi mulana ka thadok ta bida makoi mateng tawsallaga akona mateng moina tawri action du da akona mateng tawsan ta re aduga yam phajaba idam u hen ba adu phajani individual level family level by subna okay so the societal level community give over often sing shu do not touch to be there I aroi boina ai imam da laksage koi gi state ta tongan ba dharma practice to community me am khunda lai tar ba le mi nei have sim da ko loi khangna ra ba ni dharma mana dharma bu kai khuna da ba sometimes dharma ma ga dharma ngi marak ta conflict lai ba se da sometimes talk ba yawe mase islam lining hi matungina adaga hari ba dharma se ga leader moina imam ma soina akoi gi islam gi matungina atopa dharma adaga dharma ma dharma gi henna nushina bi mari se sel hanna ba gi of toxic ke lei ba ge do kali karam ba ma on da tora kan da nushina ba gi mari se sel la ka ge ha ba do thambi akoi masen si dharma kudimakta lona maksin nushina ba gi pawje na tani pidi si dharma kudimakta maga ma gi ngti na maga khana chena ba gi adugu makali mo mese sam fulete anda akoi masen nushina ga da ba si akoi masen thamun chena ba akoi masen si aisu mi mani hana isana khanjari bi
सुमैना आइगी मांगदा कनागुम्बा अमा अवाबा तारक मतमदा महाग असिगी मतेंग पांगगदी इखोइनि सिनुसी इखोइगी लेदिबा कम्युनिटी सिंसिदा नुसिनबा जाय नुसिनगनी हाइबसे चप चाना इखोइना मसिगी मेसेज पिनिंग अमदि करिगुम्बा आइगी मांगदा अवाबा ताबा आइगी मांगदा अदुम ला खुदोंग थिबा तारा लेदिबि सगदु आइना महापु कांथोर चप तारगदी महाग नेंगोंदा करिगुम्बा मुसु खनिगिबा जाय हाइबदि महाग असि हाइबदि तोंगानबा नेगेटिव सेंस अम बुकिबा जाय अदुना आइगी मांगदा अवाबा तारकबा आइगी मांगदा तहदि दुमलबा खुदोंग थिबम लेबा मतमदा महाकी दमक्ता मखोइगी दमक्ता इसादगी महानसु आइगी दमक्ता खoi help तौनबा सिना इखोइ मसेनि मलति यम नुसिना बसे हलकनि हाइबगी थाजबले ओके धर्म अमना दम बै अखोइ जतमनबसि अमकी मतिक मरु ओइ हाइबदनि यम नुगाइजे दुगा डॉक्टर की ओइना अरुइबा प्रजामियमदा खै पिनिंगबा खै फास्टिंग मरि दिनबा ओफुमसे क्वाइ मरु ओइबा कोइसे कैन हाइबि कैके हाइबिनि अरुइ ओइना तंतन हाइबि ngасai wafam do hajiki wafam se lakti na ngasai mamang first round dal lo sel hodo wafam ta haijage ngasai cancer ki matang mam so interesting oi ni hain khalle cancer si maru oi na hajiki akhoi gi na aina pa da general khar da thien da ko maru oi na se kan na se breast cancer yam common oi nu pising da si yam chaw motel ating taw ye aduga hajiki diabetes yam kanna maru yamna ngatare prevalent or disease nata almost imum khodi makta amani dum thong ngawne bp blood glucose wang ba blood glucose wang basin maram kan na magi hakchang gi pat khudum to solak te yam wang ga concentration ngalakni chok ta phelakni adu mamayam do fasting no so improve tawi si ma khum se thamjage aduga aroi boina thamning ofam di boigi fasting to boda kan da khoi da कानबसी मल्टी डायमेंशन है तारे हक्चांग फिजिकली मेंटली सोशली इकोनॉमिकली अदुम कानबा अदुम नसाई हारिबा की तेलबा मतम से डिस्कस तब कान लोना इलाबोरेट तब ngam lay अदु पुनमक से लाखदरबा की कान पुनमक से लौगे है तारगदी अखोय हक्चांग फदरगदी हारिबा कानबसिंग से आम फॉलो ngam सोशल की होइगेरा फिजिकल होइगेरा मेंटल गेरा नंबर 1 प्रायोरिटी इज हेल्थ ना अनागमा हक्चांग फत्र तारगदी हक्चांग फत्र दा अखोयना थब अफबा थब अम फोटो मोय अखोयना हेल्थ इज वेल हाइनरी ने बदना मसी फास्टिंग तो मतम दा अखोय फिजिकली मेंटली लोइन बा इम्प्रूव तो हली फगल हली लोइन ना यम मरु होइना अखोय मेडिकली हमना फगल हली हेल्थ वेल बीइंग दा एम चाउन मतिंग पांगी मसी यामना थवय ताना मयाम पुनमक तो बम थोई अमन अम रेस्पेक्टफुल तो बम थोई हैना yam nuaise doctor ngasai ki maru ne cancer ki risks handai habi bodo masibu yam kana ba information amani hena lobi ai ne daga akhoi ge cancer se yam kaman wera adum balai na musuni ada cancer na ta ngasai ge different ways ta kana ba gi ofum yam pan biri yam nai mathang uncle esam jalal da lecture kanda ai ena uncle ge khangjani bese hoziki akhoi ki society da recently अखोइना धर्म म पनद्रगसु प्रोसेसिंग मरक्ता प्रोसेसिंग तब मतमदा अखोइ अतोप कम्युनिटी सिंग द सेंटिमेंट हर्ट तो गया बंग तो हिबगी अखोइ इंसिडेंट सिंग थोखिबा लै मसिदा अखोइ हजिक इस्लाम हाइबा धर्म जे पीस हाइबा दुंबा मीनिंग सु पुरगा चपा दुंबा धर्म ने हैना सुले दुगा हाइबा हेयु इज सेलिब्रेशन कम्युनिटी मेंबर मिनर सेलिब्रेशन तो गे सेम साला लै सिगुंबा कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी दा मखाता ना तो ऑलवेज हारगदी तफुम थोको धर्म के लीडर्स सिंग community के members in the high winning suggestions के लिए यामना असीगी खन्ना नहीं ना बा topic से के यामना मरु है बा क्वाइट के मरु है बा वाफम तो उसे ताकि वाफम चिता लाए है ना ही लोग जाए अदा कोई ये मणिपुर गुम्बा multi ethnic communities मैं आमों का कोई पुण्य खुंदा लेता मिना बा coexist हो मिना बा ले पाक मददी अखोई मसेल के मरक्ता लेरिबा अखोई वखलोन से मसी रिलीजियस की ओइबा मागी तोंगानबा फिलोसॉफी से मसीना अखोई नुसिनाबदा सोकदबा अमना अमबु थाजबदा सोकदबा वाफम सिंचे मसी अखोई हानबदा नंबर 1 मसी ngangoidabani masi reserve togdami masigi ngangoidabani haibage kenose masigi compulsion se masi strictly maintain togdabani haiba sigi wafam se thamningi ani sobada religious preachers singna religious leaders singna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯨ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯆ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯖꯥꯇꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯤꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯅ ꯅꯦꯔꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯄꯤꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯔꯥꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯅ ꯃꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯋꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯗꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯗꯅꯕ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯕꯤꯏꯪ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯃꯦꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯙꯔꯃꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯣꯔ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯜꯂꯥ ꯁꯨꯕꯍꯥꯅꯍꯨ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ माना सेमखिबा मियोइबा हाइबा मागी केनोसे मखलुक हाइबा तारे मियोइबा हाइबा अदुगुम कांगलोपसे मसिदा कैसु खेनने यंगमोय माने यंगमगदबसे पाप तव मिदुगा पाप तव मिदुगा अनिदुगी खेनबदि यंगमगनी मियोइबा हाइबसिदा सिना सिगी कांगलोपनी सिना सिगी कांगलोपनी आई खरेना नुंसिगे करवाना नुंसिगे अदि वाखंदी ईश्वरगी मफमदगी मपुगी मफमदगी लेबम तोक्ते अदुइ तारगदि अखोइ पुनमकसे ईश्वरदा लोइनमक सब्जेक्ट ओइरिबनिना ईश्वरगी सब्जेक्ट ओइरिबनिना अखोइसि कैसु ईश्वरगी मफमद खेनना खलोइदबा पोसंग नदोइबनिना अइना महेले आई कांगलोपनी हेना फरे हेना चाउथोकसबा सिगी वाखलसे मसे अमंबा द थाजबा वाखल अमनी याबसे अखोइ पुनमंगना मसिगी वाखलसे खलनिंगी मसिगी मेसेज अमतंग सिगी खननेना मसिगी खुदोंचाब लौजरगाय थमजनिंगी अदुगा मखा तारकबदा रेस्पेक्ट अदर्स हाइबसे मसीना अगोई खुनाइसे पुंजनबा ngамगनी अखोइसु अदुमंगाय आइगे कांगलुपु आइगे कांगलुपकी चटनबीबु कनागुंबना रेस्पेक्ट तौबीरको मतमदा अखोइदा फावबा नुंगाइबगी फीलिंग दो मदो अतोपा कांगलुपनसु मखोइगे कांगलुपकी चटनबीदा अखोइना रेस्पेक्ट तौबा मतमदा मोइनसु फावरमगनी हाबसे मसी अखोइ कांगलुप खुदिंगबदा खनबताय अखोइ पांगनसिंगसु सुमाइन खनबताय इस्लाम धर्म चटपसिंगसु खनबताय क्रिश्चियन धर्म चटपनसु खनबताय और सनामहि चटपा और हिंदू चटपसिंगसु तोंगान तोंगान बा लाइनिंग चटपसिंगसु सुमाइन खनबताय अदुगा अखोइ मसेलसे मसी पुन्ने हिंगमिन्नरिबनिना अखोइ मसेल पुन्ने हिंगमिन्नबदा कायरकदब कांगलोन जिकसे मसे अखोइना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अमा अखोइना लेइतब यावे मदु लेइरब खक्तदा अखोइ खुनाइसि पुंजनबा ngамगनी अदुगा पुंजलगा अखोइ पुन्ना टेंशन फ्री दा यामना नुंगाइना यामना कॉन्फिडेंस लेना को कांगलोप अमना उबदा कॉन्फिडेंस लेबदु थाजबदु अदु लेरगा खुनाइ हिंगमिनबा यागनी द खुनाइ सुंबा मल्टी एथनिक कम्युनिटीज म्याम मा कोएक्सिस्ट तौमिनबा लेपाक अमदा आइगी कांगलोप की वांगांग आइगी कांगलोप न महेलेना वांगांग बसे मसी यामना चाउखत्रिंगाइगी यामना बारबारिक कोइरिंगाइगी मतम न ngangnaramba यामना आउटडेटेड ओइरबा मतम सिगा चानद्रबा अखोइना थादोखरदबा लंथोखरदबा कनामतन मदुबु सौगलरोइदबा दुंबो वखलोंदो अखोइना पाइरगा लेरे मदुई वखल सिंसे अखोइ थादोखबदा का लेसि सुमाइन थमजगे अमेरिका गुंबा लेपाक अमदा इथनिक की ओइबा सिविल वार थोक्रे अद इथनिक की ओइबा सिविल वार से ब्लैक का व्हाइट का की मरकता रेशियल मागी डिस्क्रिमिनेशन की सिविल वार थोक्रे अदो मोइगुंबा लेपाक अमदा सिगुंबा कल्चर से मसिगुंबा वखलोन से मसि सिना अखोइदा करिमता कानबा पिबा ngamaroyena खलगा थादोखरब वखल इवन यूनाइटेड किंगडम हाइना ब्रिटिश हाइदना नुमित तादे हाइनरिबा मागी
samraiza numit ta de hainariba adumba lepak amana racial discrimination gi issue, religious discrimination gi issue, natraga any form of discrimination gi issue se musi kanada poni ya koi secularistic koi ba social formation amada koi laigada bani habi wakan se chakrakanda akoina hojikta kangluk ki phurup ki mingda koi ningri ta khatnarak base musi mangom da sakhat gi khudam natte maningom da hanri khudam ni ana akoi gi khunai se da leriba maruaina religious preachers sing religious leaders sing aduga akoi gi academicians intellectuals sing aduga social activists sing masina yamna chawba role am lauraga akoi khunai se future da yamna tangtu leitana musi sana na himina na bagi damakta sigomba akoi punni himina bada kairakka da factor sing se masi akoi eradicate tongna na ba masi semtok na ba sida akoi mai chanba humanity, peace, and social harmony matang yamna faza bakki state thabal side am da thabal chonga side am da nawas ni labagi ada kesi conflict ni labagi pot hojik le ba simak yamna community sing mer understanding am leina ba machine bagi mari dunia haina lobby ai du kai gumba tan sa social media da use to ba community mi mi ba community mo ko laga ngang ba ko masina am sentimental we bo fumo ra gadi mo dugi mar da ke conflict le na ba ke chonga mar da sun tholak ba yaw da ba te sigumba kya se gyan tabira okay, to be the never give from sing show the explanation da of from simple bidi aroi boina in a Zanu Shafi dana laksani mase the student life the its celebrations second important way dra han khali kai sahi madani lakpa dum celebration ne hai adu school gi oi ba academic schedule sing kai singa ya the situation like EID pangthok pa hek naman daga examination guma pangthok ki gumba adaga matam akoi makum phana EID ki tai shi bi da gumba la kari guma ta zakra da nang singna modo EID ki namada henna matam han ba sudu thok ta banate ada matam henna mahan ba supati nan khali adaga matam se magi makum phana bi ba su da khale ibrahim khali masjid school sing kai sing na koi ki examination like EID ngala pangthok ki ba ko bi matang sida kai kai wa fum sing tamini aduga angang student amoina EID celebration se quite the best way of celebration se kai ni haina we be aduga parents in to fun thopa musigi title sina kai kai no si thambi Imran question do yam sang he na kai ko de kangre patam go lesala panina student life ta sai ko na hai gi do ja koi doctor sahab na so hai bi gre brain activities hengalan ba my blood circulation hengalan ba ramjan sina kari gum bai sai gi religiously and honestly practice to ta ragadi scientifically am kana dauri hojik exam isam sam na hojik MPSC exam la ko id hek loi baga numit khrani la ga exam mamang so thokre sumaina sugumba situation je karigumba kai challenges makalam ne hai tare challenges sidi akoina migi schedule akoi sarkar na tholo ko schedule da kai da relax to bira gadi am phare otherwise na tragadi this cannot be an excuse student life ta akoina chhatra mayama even school level da di ramjan to ngam mi to re to do tawda waba mina torok tabu yawi mature oidrimina but college level da akona Delhi da tamingai matam da college da lakwa mi am loina ramjan helaga yam nuaina keno tawminari aitare laiminari celebrate tawminari aduga evening da iftar party am toina tawe Delhi da hostel me am je iftar party ka karai kai le na list em da waba mu gi chatoi gi miss tawning do ko sai even Hindu community imana ba sing da ne iftar party yaw na ruja hen be yawe kay na hayo kada lamaga kay ako na nungay na mo do wari libo do adu mo koy feel to ning experience to now and heading is student life ta kay ko manang na positively practice to ro nang na positive attitude ka loina na practice to ro pot awa ba se kay na di wada bane else nang na burden ne na loksal laga to gi ta raga di poto dum arumba nangi mentally dum arumba way ra do ine isagi doctor sam na hagi da 12 to 13 hours fasting to was it's very normal hakchang su am kana ba pone ta adu ni sai positive attitude ka loina na tau ta raga di adu gi kana ba duna mangonda effect la ga hena dum kana han gadren khalle adu so mentally spiritually and mentally man lupsala 100% pira sidi tangai phalna ta ya ba poni ga adu ga hojik ramjan matam sida kona so is one day enough for the celebration of Eid for one day enough ti woidi isai na give do everything is in one day do angang isam angi to khra se ko angang mo sa ji tham ngai ri ne sa helaga
id celebrate tawge no ko sina id lemel language ni ko na ngang technically natraga religiously adugi pot dei ai expert na tamni adugi dei changjadre ko isai gi no maside yam ko isile naw joi theng no duine ai baba gi machanupi ai ini sing ai tare baba sina isai gi id namaz kadring ai da matam cycle ge chalam ko cycle ge round ma chalam duine loi thunga matung da id namaz chatoine sigi pose ma practice tawre yam kuire ayuk da chak chara chakhom tor su ma imung khudi loi charak toine adu kai maram gi isai gi magi machanupi me am je thungau du taraga di horen me am host me am dak guest me am dak toine na pharak ta ga dra ni chili ne aduna isai gi numit chida mi su loi una haudoini chili naw mayam su loi una doini imana mayam su host tawdoini adagi nongdang waram da ningon su mapam chattoini poti am yam haitare ko aduna yamna peacefully phajana celebrate tawge haitara gadi si mayam si mapung phana tawge haitara gadi next day da lam khara da su lai mapam chat pase next day da satpa magi comfortable oijana ba numitu da phajana celebrate tawraga next day da satpa yes angang sing gi damak ta depend re one day ko alfu ko angang ge se agamana the one day enjoyment pung phan to da ma classroom environment ku sala le ta pa yes masih am khana ba yang important oi bra hena kale ma oi bo mane ado imran last one wahim ta hajaram ge thaina ne active force ta leri kan da LRP ja bi LRP long range patrolling en lei ko ai suti yum da lai rujang nung da suti si sangtu idiaw no sangtu ke haiba kan da sio na ngonda nangi LRP da ming la khre du ne ba yaroi par ta na han gi bam yaw wakan yam nuai ta han gi ko idiaw ngam roi dra but LRP ji chalaga ching mathak tu da inspector matam da gi twai si inspector santu asena uttarakhand gi hujikti ma assistant commandant oi gre matam du ma na gi twai si oi ma na ne in numit si da yaw mo kai du no lai ra lai yaw chen ma mi da gi aduga ching mathak ta in celebrate ta oi akhoi gi LRP team no LRP team ja khoi mi 35 plus Nepal dagi moi porters ena pot pu ba kangu khra le ko moi punchal la adugi numit ta phaja ki bi it chemra ngasi phaw ai kwai dagi best it oi re adna so akhoi gi community sida mayam punchal laga adu maina phajaba it celebrate tomina ta ragadi isa ai khona discuss tawna ri religious harmony adu da peacefulness ko si mayam je puro pung ngam budra en khale akhoi gi seng ma lei ko problem hungry man is angry man na ya ko lam mi si yam saugan ba mi ne sa adu ramzan da lam ba se saudam ne thamoi taptharaga mi hena nungsi adu tar ramzan gi bagun ji kyam le adu sigi bagun je khona sahi chu pasum pu cha taraga de yam thi kana ga ren khale hoyum mai ze daga fasting to bagi kana ba tongan medical ways in the socially economical kind of different ways to mem tongan expressing na thamiri aga mapungoi ba its celebration and its social impact masina piri ba kana bati khoi peace social and harmony haiba opun singa sili masili khoina mami tv na sigumba tongan ba community sing ba dharma ga mari leina festival sing ma de na khoina manipur style of the purana la kanda dharma gi oiba leaders sing the social activities academicians sing ga medical professional experts sing ko ra kan khoina khana ne bi ge thoram se khoina lepan nai da mak chatha jara pani aduga khoi muslim sinau sing gi oina su le manipur da na panel sing gi oiba hayeng kwangthok ko doriba Eid celebration ga mari leina na khoina thamjaki ba hiramasi Eid celebration is social impact hai ba hiramasi da khoina khana jaki bani ga hari ba thoram sibo khoi thoi happy ki ba ngasigi akhoi expert akhoi panelist sing aroi boila ani ali tan tharpa phangok sari aduga mami tv gi magi de gi su panelist sing aduga manipur gi praja sing aduga abroad the state India gi wena aduga prithvi gun le biri bas tam dharma chapa muslim sin na khudimak te yai phama ga bija ba loina ngasigi guest ki phung lang da election ki ba kai khamna jari ba za lebuk tong ba Nur Shafi assistant professor and ex assistant commandant ITBP amati kai khamna jari ba za SM Jalal president amako amati Dr. Muhammad Ayub Ali Bogimayum Anesthesia Department Janims amati Mufti Zakir Hussain Imam Hatta Tankewali Masjid to okay mayambo thagatsuba phongdok se bolorina nasigidi manipur style of yeng tabiri bo khai puna muktegi kanana bagi atham izari thank you all